پشتیجی سایتکردنا ازیدیان li 2014 li ser destê teroristên Daeş û ew zulm û zordariyê li kiç û jinên êziyan hatiye kirin. Bûye egerê vekirina hejmareka rêxirayên bi navê Jina Êzidî. Rêxirawa Emîr bo geşepêdana Jina Êzidî bi amadebûna qeymeqam û rêveberên dam û dezgehên hikûmî û rewşenbîrên êzidiyan û rizgarbûyên destê Daeş û hejmareka berpirsên rêxirawên sifîl li Qeza Şêxan hate vekirin. Rêvebera rêxirayê Katrîn Amir Meram û armancên vekirina evê rêxirawê didete diyar kirin. مرمى سركي دفي ركخراوي دا أبو ما أفكاركها في تسر مليخوك وأم جنا إزدي جشا بيداني براچيكين بشتي كارساتا سي هاش 2014 بسري ما هاتي قالك يختيمو سيوي مان وقالك جنت إزدي هطان هوش كدا سدا عشدانا بجا أم رابي في كاري وك إيش بنا مالت ميرا أم رابي مفيات تشتكي باش بقهينا جنا إزدي Rizgarbûyên destê Daeş û rewşenbîrên êzidiyan bi hêvî omêdin ku afrêkxirawa bite heamdirek ji bo piştevaniya Jina Êzidî. أكيد دوري منظمات عم جبرنا كان دوركي جالك ما ظنبو إجده 2014 دا وقتي أو جينوسايدا ضد مهاتية تيكرن أو ضد خاصة إيزيديا وهروساجي أقليات ديجي جالك متضرر بون دوركي فعال آنين سواء منظمات محلي أو الدولي خدي يعني قالك هاتنا تشكرن ركخرا وقالك تشتغلنا تشكرنا بنافي الناجياتا بس استفادة جنابو وفائدة جنابو بس نوع فوكو ركخرا وهات تشكرنا بنافي كجا إزدي هي فيا ما أو بقهنا هدفك أخوا شبرونا مزانين نجده 2014 وهاتانها قالك تعد هاتا كرن لكاجا إزدي وتقالك ظلم وزور اللي هاتا كرن. فقد حضرنا لمساندة أخواتنا اليزيديات شركاتنا في الوطن لمؤازرتهن ودعمهن بعدما عانوا من جرائم تنظيم داعش حيث أثبتت المرأة اليزيدية إنها امرأة قوية صلبة كصلابة الوطن والعراق. دەیەتەزانین ku rêxirawa geşepêdana Jina Êzidî çendîn beşan xwe digiritin. Mîna beşê derûnî û dîsan fêrkirina dirwarê û dîsan jî aliyê zanistî ve. Rêxirawa Emîra bo geşepêdana Jina Êzidî ew jî dikefte di nava gora panên rêxirawan de yên ku girêdayî mafê Jina Êzidî ve. Jin û rizgarbûyên êziya şik daxwazî ji van rêxirawa dikin. Ku piştevaniyeke here bihêz li kiç û jinên êzidiya bihête kirin, ne bi tenê çalakî bihêne gêran. Ekrem Derviş, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Şêxan.